أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة العالمين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kraj hamdi ko Allahi Azza wa Jal, salavatijem, selami upravo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u kraleskeri familju ashabija, e mutasao kola së gjithnida kale vëzvish me porukencar, e makar dynjana në të njësar arëros në sarë muslimajnë. Kona këtë dive sapë halale në menza poznjama me në qabi vrednos, o masek Ramazani, em koja bari vrednosti si te postinan leste. Em logično I trolla je pučive soskja men postinaje. Koja I tali celta rakva ro postivi. Dali celta rakva postivi talo te kerame na zati te açla bizo hajbe, bizo pibe, ili si nekoja pozadina so trebala te doreselti. Джевапи каква маро пучеве ки ранамен ко Куран скоети ко сурету Бекаре, кото Аллах Азza wa Jal кава керел, соски талла менге препоручимо те постина. Аллах кава керел. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ejtu men so pakjana, si tu me një mani ko Allah ko pejgamberi, preporuči me tu menge uruči sa sosne preporuči moje manušenke, sosne angli tu mende, em pazne no dževapja kana soske postinaja, zada to ven bogobojazno. To ven takvalije. Kakva kuransko ajeti pšalale halovaja trim poruke. I prvo poruka halovaja дека Рамазани керена си не да авера пейгамберија, на само ковакте у Мухамед али седа. А ква и тало јек. Дуито о Рамазани на не традиција, на не национална традиција. Офтало ибадети, офтало приближиве ко Аллах и Азza wa Jal, Em I trito butiso si kavelame na kva kuransko ajeti, si kavelame leskeri cel talo te doresa o nešto najvredno so I talo advatova bogobojazna. To velame dartaro Allahi Azza wa Jal. Soski talo menge korisno akva na medite razvingiro takva luko. Soski talo menge važna men to веламе сагија премо Аллахи. Соски талла менге важно те водина дживди пе поврзима Аллахе Азza wa Jal, себепи буд користија пшала. Тери богобојазност, тери дартаро Аллахи Azza wa Jal, и тало себепи о Аллахите прародке саудар. Аллах ко Курани кава керел. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Дуј букја кариго Аллахи Azza wa Jal, обечинела менге, соја менге и добивка те дореса кава стање богобојазност, е таква. Прва кариго Аллахи Azza wa Jal дела мен гаранција, со год те астаре, со год те праве, Аллах правелат ки удара. Аллах келат ut берекет лимо. Дуито бути со o Allahi mu kela tuke I rska I nafaka od otar kotar na misline.
Ема ква ајети потврдинела меѓа хадитите ро пекамбери алейхиселам кото пекамбери алейхиселам кава керел емо Аллахи кергјао берекети ме уметес кротовел ко сабахи. Уштиндо ко сабахи правгола тери рска тери нафаке дивесескери. Деко Аллахи таква лукоја правела туке удара. Само дик со значинела ко керто велту те таквалија. Са средингјове на обуќа тере керескере. Пример кала е Мухаммед алейхиселам. О Мухаммед алейхиселам кога само со бијансалило сине традиција која арапија е максимен те бичален когава ко чист ваздух ем те доиненлен манушњата рогав. Меѓуа да ја со сине и Халима е Саадие. На сине кастелел се ко почетокот бингетелен Мухаммеде се офтало и етими бизодат канаштите платинено хакола коро по хајт мати ранел пе чучи сока керел хајбе калава кале максаме. Ама со де сингјовела. Кога али лакери дева сине најбавно. Кога ги рангјапе сине најбрзо. Кога ги рангјапе оберекети ко лакоро кер барило со на несвесно и кога со деси салил. Дик со значинела само и еко кер кога иситут со исиле дартаро Аллах јаззавоџел. Емодолески добив кај тало кога иситут дартаро Аллах јаззавоџел о Аллах и правела тој ки удара котар на мислине. Дуито со о Аллах јаззавоџел о леснинела тој ки обуќа. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنَ اللَّهِ يُسْرًا. Кој тало таквалија, кој силе искрено богобојазност, те джанел таро Аллахи аззавоџел увек леске олесниме обуќе. Ема два дикале ко Рамазани додека постинае. Ама ри година джала нико хајбе, нико пијбе, нити ки цигара, нити ки кафа. Соске тало садава, се решингјан туко акова масек тове богобојазно. Решингјан тове ко шукаро односен послушно премо Аллах. Дико Аллах сари ранела туке акана сар о Аллахи о леснинела туке обуќа. Емангела те вакерел, ако тумен цело живото сем покорна чало Аллахи, секогаш о Аллахи да тумен ге као леснинел томаре буќа ко дживдипе. Она дорига палален кога сјам богобојазно доресаја искрено са да ја богобојазност, а два и тало себе пе Аллах и то вела менсар. Ко буд куранска ајетија кара како го Аллах завршинела инна Аллахе меал муттекин. Емо Аллахи аззавоџел тало е богобојазно манушенцар. Ки која смисла ко ленгоро аракибе, ко да зивибе киленгери дова, со и најважно он тале мангле ко Аллахи. О Аллахи аззавоџел сокава крел ва инна Аллаху юхиббул муттекин. Емо Аллахи аззавоџел мангела околен колај тале таквалие, кола со силен богобојазност према о Аллахи аззавоџел. Одолеске правален о Аллахи аззавоџел пропишинела меѓа кава уручи за да те дореса акава степен. Дореслям ли акава степен, ќе да ја ситуација правален амареда буѓај да тали шукар hem ki dunjaja e misto agar ko ahiret. A kvaj talo amenge obaveza phalalen so morate sredina mashkaramende mamaro Allahi. Mate ana maributi. Tena kena amenge akala momentia. Mubarek. Ko te približinamen ko Allahi uručea namazea.
те дозволинато веламе ге са робишно масек, па те анамен ки ситуација кој јоумул кијамете вакера е Аллахеске Рабби ирджиун. О Аллах, идан ман павлал ки дуња и промукри шансата анав котан. Побор ли джене амен даршуна това лафи поготово окола мануша, акана куитале пуре на користинге потерни песова ке на најчесто синко, то венма на кала тереберша, то венма на каја годи. По исто агар кој јумул кијами си то вен мануша, това шанса тира наман палал ки дуњаја, соске ки сежда на пелум, соске на постингјум, соске зекјати на дингјум. Аман тогаш ковел касно пала муслима. И одолеске кога се анвиша карга ко таква луко, о Али ради Аллаху анhu најшукар динга дефиниција чалаква таква луко соиталу. Макала итали дефиниција ја Алијаскери ради Аллаху ан точка која се требела према лесети керамен. Али ради Аллаху ан кава керел. Таква хуа хауфу минет джелил ва амелу битензил واستعداد ليوم الرحيل وأن ترضى بقليل. Таква луко богобојазно си тало, то велту дартаро Аллахи азza wa jal. Те кере бутие Куранеа, те спреми нету тахиретеске, тове задоволно харицаја. Сом англија кари го Алија ради Аллаху ана кале дефиницијата си кавеламен. Кога пенела таква луко те доресеа кава ниво, прво мора тороту дартаро Аллах. Ки која смисла то велту дар? Джанеа два кога некој керела туке некоја шукариве. И ту пазинеа тен уврединеоле. Со кереа тујек пример, улян операција. Кергјатут од доктори некоја баро хируршки зафат. По неј се, ко прво преглед кога джаја која два хирурги, која два доктори, сар джаја, на джаја чучева стенцар. Леа не са во поклон. По муксо леа леске не со поклон, спреминеа да леске некоја плико Андре. А чалсо, за благодарност, ама те му кеда туке муј, доктор која кавав ки контрола вер путите дикеман пошукар. А ке дикено мануш сар поступинел. Поакарига кога пенело Аллахи, о таква луку и таво те даратаро Аллахи азаджа. Ки која смисла те даратаро Аллахи? Те вакере коркори туке, Аллах. Ту разно шуџипе дингјанман, разно благодатија дингјанман. И ме нажнава сар те заблагодари наман тук. И ме дарава два поверење со дингјанман те на нашалгјол. Аква и тало и дар те на нашали близине Аллахескери азza wa jal. Маква и тало и прво дереджа таква лукоскери, то велту дартаро Аллах. Која дар мате дозволине о Аллах и те дикелтут котана коте хулела лескери холи. Сар шајте за мисинету бетернеа ко масек Рамазани, джа ко кафичија кај точинена пе алкохол. И кловеа ко овторе кјатеа чалте джа шишате пушине. Која дари ситутаро Аллахи азza wa jal. Аква да масек на мангеате сменинету, аква да масек на мангеате доресе, аква ни уачал таква луко, то велту дартаро Аллахи азza wa jal. И одолеске о прво степен и тало дартаро Аллахи. Дуито со, кери бе бутие Куранеа. Инаку праланен кога и тало кери бе бутија е те Куранеа, джанен Омер ради Аллаху ан, ко борба актеске си килуи сурету Бекаре,
Henela pe deshutrin bersh Omer radiallahu an sikilo suretu Bekari. A janena soske. Omer radiallahu an ka siklosne deshajetia. Po nanesine te gjalte siklola ver deshajetia dodeka u isto nanela lenki praksa. Ajde amende sovel. Ajde amende ovela sigate siklovaja u Kurani. Ama nesar sporo praktikuinaja u Kurani. Ajde nesar o Kurani amen muklamle samo mulengete čitina. Ako mulomo rodat kalaf așbe yasinika čitina vles. Ajde alia maributi kurbani sadaka tešna ko amenge neko je nasvalu trebala ki operacija teža. Așbe te činam nešto te molinaman i operacija to je vel uspešno. Po muka davaja Allahe da hovavale ki dovaja. Sad avela ki džamija jak ne slikareske. Šukarli svija nastarma novan gladi bori pa amin. Povna kerela čače amina čalo Allahi. A dva damin so kela kerela le slikake. Dala vera celu lomaru islamu. Ništo iskreno na mende više na ne. Džika Allah marohali. I odoleske vakla po takvaluku i talo tekere butije Kuranea. Diken savs nemare prethodnike. Diken Ebu Dahdah. O Allahi Azza wa Jal koga objavlja kuransko ajeti لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون emnanete doreseno takvaluko sađiko te nadeljena da fitmenge najmanglo. Ako je budahda kava keros neko pekamberi, ja Rasul Allah, pova kerla manje sima nek bahčo urmenca, oj tali mange najmangli, šajli mea că ea bahča te dalla sadaka ko Allah ve Allah eske Azza wa Jal. E pejkamber sam krel de slobodno. Em toga što pejkamberi ali sam ka krel o Ebu Dahdah kergja šuži trgovja e Allaheja Azza wa Jal. Agar haliona sine kalalen o Kurani. Janeno damnava kergjum tu kjo hali Kurane skoro je kreșinca ziyafetika kere ko ker. Evi kiga je hoca, o neyse, završin ga o ziyafeti sadava, o gazda pipinela pere džepe, more dikena 1000 franke falinena lesko. More kaj čirgjuma kla 1000 franke, more sokergjum, se tingape uprali masa sinelesko 1000 franke. Po ko šajtelele, pa o hođa sine samove, navena kaša hođa te kiril telela dova. Amo šeitani, abe hođa liljaneva keril. O hođa čori kilo liljao 1000 franke nava kergja. Ema kava pošmingja, am peste to vele nervoza savo hođave kava belileo 1000 franke na Irange. Taj na kela jek beš palem ka kiril ziyafeti vi kinela hođama na kana spremno te lađarele hođa. Neyse. Kergyo kumako hale pile gaza hođe efendiyek puçive buyurun. Hođe kova beş vakerla me 1000 franka muklumu prali masa. Nikoj nasi ne osventu te nalilanen tu. O hođa pošmingjate rovel. Yakınakva pošmingjate raduinel. Aj çorea stargjum. Lađaker gjumro doleske rovela. Dikela le hođem kakele more sinko. Vakerla točno medi kljuma dala vakerla 1000 franke. Sine tu ke pravdo džami pošmingja balval. Te naletinem tu ke o pare avrial, dilum hadala 1000 franke čirgjum tu ke ko Kurani džanindo akvajtalo muslimansko ker.
Ка правео Курани, ка аракео 1000 франке. Ама ровававе муслиман нијек беш тумено Курани направен го томарокер. Право Курани, арак платила 1000 франки. Каква е тало само пример денешница аменде, каде ке пандингјале ко деш, чаршафи одори, она не ов чаршафи, го тало читибаске. Поготово ко масек Рамазан. Емпонано дори ко Алија Сокава Керел, спремин тутача локија мецко диве. Соске, се о пейкамбери али селам кава Керел. Сартало то дживдипе, агартало то мерибе. Сартало то мерибе, агартало то прожививе. Вала бе бушукар душа синебе, чуче која муло. О, зори и лескери бути бре, чуче која кај муло. Шишаја кај муло. Весело гело. Вај, ама рохали пралале. Тешко ама рохали пралале. Одолеске арак тутарсе која харами се омери бе на джанеа кога ка сарел тутем ко која хали ка дикелту. Асар ка мере агар ка проживингјове. Пушляни ту соске о хаджија кудо дика и кои храми на нангјангјове ладескери дженаза ми се дава на учаргјове ладеско рошеро. Поачала два со ка уштел телбијаја, ка уштел да кендо лебејк Аллахуме лебејк. Посар ка ушта амен бе пралали. Со ковела марохали. Бизо припремачала да вадиве. Викена тогаш со постите циденту се пошминеа те ханделенге, сметинеален. Одолеско Алија ради Аллаху анху јек диве гело ко кабрија. Ема квајта Алла мари денешно реалност. Гело ко кабрија му Али ради Аллаху анха кело, о, тумен со накен англиаменде. O keras o muklem palau, o çave holange, o çave marge pe koi kaskoro delo perela, e penja fırdinge, dikja, ker, bizu imani, sar završingjo vela, maribaja nakeribaja lafi, empenelo alija, o keras o muklem razdelinge, tu ker çalım je romnjaja, a kavana neobično dive, dana neobično dive. O romnja so muklen prandisalile, a kvaitalu i dunjaja, a tu men so isite vakeren, em koji klibeta rogrobija o Ali radijallahu anka kerel, te šajsine te vakeren ka vakeren, емо таква луку и тало, најбаро багажи, најбаро барвали. Уе емте ове задоволно харицаја. Со значи не лакеа дефиниција ли аскери, то ове задоволно харицаја. О шарти барвали паскори тало јек, увек вакер елхамдуля адвасу и ситу. Уе инше кертум лезиден некум. Ема сен задоволна далеа со дингјум тумен, Аллај ка дел тумен повеќе. Насјан ли задоволна далеа со иситут, Аллај да калеут ка два со иситут. Ало е кој ходжа, Hoxha efendi bare gaile isiman, bare problemi isiman. O hoxha kapuçele ko abian sallan tenalana kale problemenca. Na. Po koga kamere dali kale tuate problemi na. Po açaso sekiracija neštoske so nalan lani tu kađaole. Emodoleske pala musliman elhamdulillah vaket bez razlika kokova halisjan se uvek izi pobilačo. Džaneno koga runja peso na nele neve kundre, ama koga dikljako avtobuzi jek na nele celo pro, kak elhamdulillah man siman barem pro. Em tu da vaker elhamdulillah, adava hali su isitut, o Allahi azze ve cel takvalu koja,
тери близкост ко Аллахи, о Аллахи аза во джел и си панда повеќе те дел. Дингено е зани Фернандо. А? Не са карига пралален ка чопа ка продужна ко тај сарутно диве. Пралален. Значи ме палем за молина туме. Бајаги гужви сија ме навријал. Тумен сосен копре, на не тумен тан. Ако наштите ке дел тумен и джамија. Аджи керен овторе кјатија те клнене, пало овторе кјатија ка и клоне кола прала, па пала два кувен. Ма мукен тумен бизо намаз. А у меѓу време пралален теснинене но Сафија. Кобор потесно Сафија, а два намази да и тало поприфатимо ко Аллах аза во джел. O Allahi azze ve celle mukela melek ya maşkartu mende. Oleske pralanete si kava maro pralipe, mate dozvolna mare pralati ranem pe tari jamia, to ven se vepita čen bizo namazi, testo ne nosafia to mare pralate kvenki jamia.